Program yami iti church choir, but bazalwane sisithabele ijabula moya ngicela ukuthi sikawuphuma ngayo masiphuma la ijabula moya manje ke we are going to stand bazalwane on our feet and honor our youth president ubaba M Sengwayo uta ngaphambili uyomelela iyouth yasebandleni yonke ngemavi ekhuthata ekhathe ekhaya ngiyamathi ukuthi mthabelele as he sings he's stepping forward to deliver his sermon. Amen bazalwane. Nothando
emgwaqeni bazalwane. Uyasiza, uyasiza. Uyasiza. Ngeqiniso. Unothando lungapheli. Haleluya bazalwane. Amen. Sanibonani bazalwane. Amen. Ngithunyiwe lesasifuna kulisho. Ngithunyiwe bazalwane ukuthi angilonike amavi ekukhuthatha amen bazalwane. Lo munye uthi utamkhuthatha kanjani umuntu lolimele bazalwane. IBhayibheli lisivela ukuthi Shadrach, Meshach na Abednego bathatha sinqumo bazalwane sekuthi bona angeke bayikhonze iThixo taKing Nebukadnezar. Nitangiva ngabeka lokho bazalwane ngiyavakala emuva. Ya baba ngikuthi abathangi kulumekele ulombo. Shadrach, Meshach na Abednego bazalwane bathatha sinqumo sekuthi bona bayawukhonza uNkulunkulu munye uNkulunkulu ophilayo amen bazalwane. Now, uma sekufika kumathima njengoba nathi isipirita sithi simaKristu ngabe siyahlala yini kuNkulunkulu mase kufika kumathima. Ngithanda iattitude bazalwane ya Shadrach, Meshach na Abednego bathi bona lalela yena uNebukadnezar sine sesinqumo sokuthi siyawukhonza uNkulunkulu munye angeke sikhothamele iThixo takho. Haleluya. Bangaza mase bathi ke manje lo uNkulunkulu lesimthandazako noma ungasifaka emlilweni unemandla ekhona kusikhipha. Haleluya. Bathi abakabhaqi kuphela emandleni ekuthi uNkulunkulu uyamkhipha umuntu. Ngibathanda basebathi kahle kahle noma angeke asikhiphe emlilweni ngoba lokusalako siyawukhonza uNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma nebazalwane namuhla who are going to say noma ngabe sengisesimeni angeke ngimyekele kumthandaza uNkulunkulu. iBhayibheli lisivela ukuthi bazalwane tikhali tiyawulungiswa tilungiselelo wena. Alisho ukuthi tikhali angeke tilungiswe. Lithi tikhali tiyawulungiswa tilungiselelo wena kodwa leto tikhali akinampumelelo. Bathi angeke tikhone tikhali
bazalwane sisemseni waNkulunkulu. Ngicela namuhla bazalwane uthathe isinqumo sokuthi lo nkulunkulu lona I'm going to worship him noma ngabe simo sesikhulu. Because sinebazalwane lebathi uNkulunkulu ngalehlangothi lokuthi uyakhiphana emlilweni. Lebasengamathi uNkulunkulu kulehlangothi lokuthi uyadiyekela ungena emlilweni kude kuthi abonakalise amandla akhe. Bazalwane sanibona lekuseni lo nkulunkulu lesimthandazako uyawuvumela mina ukuthi abawulayithe. iBhayibheli lize liyasivetela ukuthi bowungahlandela athi awathi basikhombisa ngendlela boshisa ngakhona. Iproof yokuthi lo mlilo uyashisa lolo abe wonke ababoShadrach, Meshach naBednego uma bamuthi lapha emlilweni washa. But ngifuna ukukhuluma nge-hedge bazalwane uthi wonke umuntu lothembela kuNkulunkulu there's a hedge la ibeka kuNkulunkulu enhloko yakho noma there's a hedge la ibeka kuNkulunkulu empilweni yakho. Ma ungathembi hamba umuntu ajobe. Sathane makafika akato negotiator uthi lo Job ukuthandaza ngoba you have protected him. You have blessed this Job ngendlela yokuthi niyolenzaba akuthandaze. Uthi uNkulunkulu go ahead and touch him but don't touch the soul. Lokho sokuthi bazalwane masikhonza uNkulunkulu there's a hedge lekhona lakithi. But that hedge ayisho ukuthi anesifisane nekumatima. Sifuna abazalwane labatawusukuma bathi noma ngabe sekumatima lo nkulunkulu angimkhonziswa ukuthi uthangengifase ekumatima. I'm worshiping this God because he is a true God. Ungunkulunkulu engunkulunkulu. Eqaleni bekakhona ngilivu. John uyafika uyachaza ukuthi no. Before that beka uNkulunkulu ekhona kulelo livi. This is the God whom we serve who never change against his word. So lo nkulunkulu lona ukuthi simjabulise noma ukuthi simendele kahle it's when we accept him and keep his word. Sende inzandvo yakhe. Hallelujah. Ngebazalwane inzandvo yaNkulunkulu ayisimnanzi uyohlala phansi emthini. Inzandvo yaNkulunkulu ayisimnanzi. But lokukhona ukuthi inzandvo yaNkulunkulu inawo umvuzo wayo. Hallelujah. Dala ngibusiseke bazalwane. Nathi nawo ukuthi noma sesimkhethile uNkulunkulu bumatima satokufeza. Noma ungakamkhethi uNkulunkulu bumatima usatokufeza. The challenges are not to be excluded in your life. My challenges empilweni yakho toba khona but the difference yakho nomuntu osevele is because wena une hedge yaNkulunkulu lekuvikele. Uma umthatha lo nkulunkulu uma kufika kumatima he preserves you uyagcina. Hallelujah. Inkosi inkusise. Amen.